Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kwezimnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo kuthiwa ke i-Orlando Pirates ifuna ke umgadli ongokudabuka laphana ke ezweni laseSenegal laphana ke u-Opa Nguwete ke ugijima kwiqembu lakhona ke laphana ke eFrance ekuthiwa ke i-FC Metz. Impela ke i-Orlando Pirates ke ifuna ukuzo-eda kuwona ke ama-strikers kuyona ke laphana ke i-Orlando Pirates since ke ekhona ke ama-strikers i-Orlando Pirates ke engase ke iwakhiphe njengoba ke kuzophela ke yona ke le season. So i-Orlando Pirates impela kulindelekile ukuthi ke u-Opa Nguwete from laphana ke eSenegal abe ngomunye kwabadlali i-Orlando Pirates ezobasayinisa ngesikhathi ke sokuvulwa kwewindi lama-transfers makuphela ke yona ke le season laphana ke ngenyanga kaJuly. Impela ke yona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo usubscribe kwi-channel mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo nisale kahle.